Twongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi ba Kivu Media TV. Turabaramukije mwese aho muherereye ku migabane y'isi itandukanye, aho bukeye cyangwa se buri ku manywa. Tubahaye ikaze mwese mwegere, ndetse ku migabane y'i Burayi ndabizi ubu ngubu wenda ni mu gitondo, twebwe ni ku mugoroba ubu ngubu birumvikana. Mwese rero tubahaye ikaze kuri uyu munsi, kuri uyu munsi wo ku wa gatatu, ni itariki 29 z'ukwezi kwa kane 2026. Tukaba tumaze iminsi duhuze, ni byinshi yabihugije uyu musesenguzi wacu ndetse natwe, imirimo ari myinshi, ariko kuri uyu munsi twongeye kugaruka. Sindi njyenyine nk'ibisanzwe, muba mubizi ko imbere muri screen zanyu cyangwa se imbere yacu ya kamera tuba dufite umusesenguzi wacu wa Kivu Media TV, uwo ni Saba Mayuru. Saba, umeze neza? Meze neza nawe? Urakomeye? Yenda shima Imana. Asante, ndabibona rwose. Ko biri wambaye yuve. Niba ari yuve, niba ari none. Iyi ngiyi ni Azamu. Azamu? Iyi ni Azamu. Fana muri Tanzania. Ni sauturanye se. Nubwo bazabi ako ikipe yo ni nzima. Nabonye Bayern mwarayemo kubiswa. Bayern ako ni umukino mwiza. Nabonye umusaza perezida w'u Rwanda yarariyo, yari yicaye neza. Erega ni za Visit Rwanda zisigayemo ngira ngo ni 3: Atletico, PSG na Arsenal. Aho ni sawa, u Rwanda tumeze neza. U Rwanda rumeze neza, muze yari ahari, ndetse wamwakiriye ni perezida w'ira equipe wa PSG namubonye, ndetse amujyana mu mwanya w'icubahiro, yari yicaye neza. Usanzwe perezida yicara mu myanya y'icubahiro yahereye Arsenal. Aba yicaye, ahubwo uyu munsi byabaye akarusho noneho, kuko none yanaciye kuri tapi y'umutuku yikandagiye, nabonye bamwakira. Bagiye kumwakira yabanje aca kuri tapi. Yego, hasi muri stade match itaratangira. Sinzi ahantu hariho, ariko nabonye ava mu modoka hari tapi. Bajya kumwakira ari mu modoka. Ubwo modoka. no kuvuga ngo erega umusaza ni umufana mukuru w'aya makipe ya Visit Rwanda w'icubahiro cyane. Ni ukuvuga ngo mu kumwakira aja muri stade haranga babanje kumwakirira. Yego, ava mu modoka. Kabone nubwo ho batari kuri stade aho bamwakiriye hose, ariko hari ahantu yaciye kuri tapi. Wow. Yakiriwe n'ura perezida w'ira kipe. Byako video nakabonye. Red carpet. Byiza cyane umusaza, erega igihugu se gifite umuyobozi. Turi kwisonga mugane. Ariko se Arsenal ko nayo ari yiwe. Ntabwo iri bucike Atletico, izo ngizo zo mu bimenye. Kandi ico muze ntagaruka. Ari amakomeza muri Spain. Arajya Madrid. Ni ishema ryacu kubona amakipe nk'ariya yambara Visit Rwanda, n'umuyobozi w'igihugu akaba ari umunyacubahiro w'ikirenga muri ariya makipe. Ntabwo ari amakipe ni ibintu bikomeye. Hari abantu babireba gutya bakagira ngo ni amaklub ari aho ngasanzwe. Abayobozi babo baba bari ku rwego rwa perezida. Cyane. Baba ari abaherwe muri iyi si, abanyamafaranga ku isi b'abaherwe ba mbere mu bihugu byabo, ndetse no ku ntonde zo ku isi bazamo. Kumva rero abantu u Rwanda rubakomvestinga, bakinvestisa mu Rwanda, bakambara Visit Rwanda mu bukerarugendo, ni ibintu byo kwishimira. Ngaye bazambare Visit Congo. Ariko Barcelona yambara. Cyangwa Visit Burundi. Barca yambara Visit Congo. Oya, ni DR Congo. DR ni ubwo ni D na S. Ariko nyine DC Congo. Ariko babikora bajye mu myitozo. No kwigana. Mu myitozo. Umugabo umwe yohereje abana be kwiga, barangije bari abahanga. Umugenzi we bari baturanye nawe yohereje abana be, ahita avuga ngo yohereje ngo abana be ngo no kwigana. Ejo bundi muzamubona hano. Kandi koko birangiye uwo muhungu aragaruka, nyine ishuri ramunani biranga, bigaragara ko yari abarize. Naho Congo nayo ni ukwigana. We ibyo babikora mu myitozo, ni jezi bagira mu myitozo. Uko niko amasezerano yabo avuga. Nta nantu nyine gusa nuko umuntu atana ko. None se Congo Visit Congo ba visite he? Parike yabo yose ko ari amasasa abamo gusa. Biragoye. Adada. Ubwo nakari kanyuzeho abwo bafana b'ikipe ya Atletico na Arsenal mu gikombe. Njyewe ndaba ndi inyuma ya Atletico. Bitwaye wagi inyuma ya Arsenal. Visit Rwanda ndayifana yego, ariko ndaba ndi inyuma ya Atletico. Turabizi wanga Arsenal, ariko ubu nikoze bitangaza. Gusa nijoro nari inyuma ya PSG. Nanjye rero nari ndi mugoroba. Uretse Arsenal nta yindi kipe nafana yambara Visit Rwanda ntagomba gufana.
usibye Arsenal. kandi ziriya zombi zahuye ari Atletico irayambaye ari Nijoro Arsenal urakorwa irayambaye n'isoni. biragoye Indi video tuzokora sawa nzobwira abakunzi turi bwanjye. ahangaha iragukubita nabi cyane kandi mu minota 15 bibiri. Okay, sawa rero uyu munsi rero twari tugarutse ku byaraye bibaye ariko nyine ni by'ugutebya. Tugiye kugaruka ku nkuru zacu nk'ibisanzwe, dufite ingingo ebyiri uyu munsi, ntabwo turi bujye mu bintu byinshi. Ingingo ya mbere ni Colonel Nyamushebwe. Biravuga ko Nyamushebwe ni Nyamushebwe. Aya ni Colonel Nyamushebwe. Colonel Nyamushebwa biravugwa yuko leta ya Kongo igiye kumwohereza hariya i Buvira. Rero uraduciramo dusengurira tubwire impamvu ashobora kuba yagiye cyangwa se ari we bohereje, nyuma yuko bohereje abantu benshi biranga. Twavuga nka Gasita yaraje arahagera biranga, Masunzu bigenda gutyo, akaba ari iyo mpamvu rero bagiye kumuzana hariya. Uraza kudusengurira tubwire. Indi ngingo ya kabiri, murabizi ko mu minsi yashize ndetse no guhera mu kwezi kwatambutse, ndumva nk'ukwezi kwa gatatu kwa kabiri niba atari kwa gatatu simbyibuka neza, muraza kutubwira. Twagiye tubabwira inkuru z'abana bacu, barumuna bacu cyangwa se bakuru bacu bahangaha mu gihugu c'ababanyi cya Uganda, bagize gutya umwe akabombora mugenzi we ko bari babyumvikanye ari abana bakuru kandi biyemeje kurushinga, bikaza kubamo ibibazo ewana umukobwa bakamusubizayo. Kuri ubu ngubu inkuru ntitwacecetse, tuba tubigenzura. Murabizi ko hari abakunzi bacu batubwiye ngo dukurikirane iyi nkuru, abana nibaza kuba barageze mu rugo rwabo ngo tuzarebe uko tubamenyesha hanyuma babafashe nyine bisanzwe. Hanyuma rero inkuru ntabwo twayiretse ngo duterere iyo, n'ubu ngubu turacayirimo. Uraza kutubwira amakuru, ndabizi ko hari amakuru ahari arahari ntibizobura. Kuri turacayirimo kandi ibyo ari byo zose yose tugomba kuzayimenya mupaka neza ibintu bisobanutse. Kuri ubwo rero ntabwo dutinda, reka dutangire utubwire kuza kuriya mu Colonel hariya, udusobanurire nyine byimbitse. Asante. Asenseri urakoze cyane, Imana iguhe umugisha, uri umunyamakuru mwiza. Rero byasohotse mu binyamakuru muri iyi minsi ibiri ishize, guhera muri weekend ku cyumweru no ku wa mbere, bivugwa ko FARDC igiye kohereza, FARDC ni igisirikare cya Kongo, bagiye kohereza Fande Colonel Nyamushebwa kuyobora umujyi wa Uvira, ariko akayobora n'iriya zone y'imirwano yo muri Sud Kivu cyangwa se muri Kivu y'Amajyepfo. Ubwo ngubwo umuntu uyobora Uvira buriya ahita ayobora na kiriya gice cya Minembwe hose. Bivuze ko Colonel Nyamushebwa n'umunyamurenge, bagiye kumwohereza kuja kurwanya bene wabo batwirwanaho b'abanyamurenge, ndetse barumuna biwe, abana biwe, ababereye sekuru, nyirarume, ibintu byose, ababyeyi bari hariya, mbese bagiye kumwohereza hariya kugira ngo agire gute abarwanya. Amakuru rero dukesha abantu bamwe na bamwe bavuga ko umuntu waba warabigizemo uruhare kugira ngo Colonel Nyamushebwa yoherezwe hariya mu mujyi wa Uvira ni General Masunzu. Abantu bo kwibaza ati se General Masunzu yabigiramo uruhe ruhare, cyane ko General Masunzu yari amaze igihe afunzwe. Twababwiye hano kuri Kivu Media TV tubakonfamirira ko General Masunzu yafunguwe. Nyuma y'iminsi mikeya tuza kumubona mu muhango w'ibirori by'ikiriyo by'umuafande yari ayoboye mu mujyi wa Uvira, Mukatanyama wari wapfuye, aza kugaragara muri teni nshyashya rwose ari mu muhango, agiye kwifatanya n'abandi mu kumushyingura mu cyubahiro. Nyuma yaho haje kugaragara amafoto Masunzu ari kumwe na ba Garasi bari abutugara n'abandi we mu rugo bamusuye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Garasi w'i Burundi. Yego. Nyuma yaho biza kuvuga ko Masunzu agiye kujya muri minisiteri y'ingabo mu ishami rishinzwe iperereza nasenyema yabo, ndetse akaba yayiyobora, yari aje, yari uwungirije ushinzwe iperereza muri Kongo, aba ari umuntu ukomeye. Rero leta ya Kongo igisirikare cyabo kiri hasi cyane, kugira ngo upfe kubona amatangazo y'abasirikare bakuru bapfuye, icyo koze nza mbona y'abapfuye, ariko kugira ngo ubone ngo kanaka bamuhaye inshingano nshasha ni gakeya. Keretse muri Kongo haba igihe bajya bashanje abasirikari
k'abasirikari bashinzwe amarejima runaka, urumva nka rejima wenda ya gatatu ya kangahe ya gisirikari amazone, yego nibwo baza batanga update bakavuga ati kanaka bamushinze aha n'aha. Icyo gihe haba habaye na promotion mu gisirikare cya Congo, bazamuye amaranka, bamara kuzamura amaranka bakavuga ati kanaka bamutumye aha ngaha n'aha n'aha. Ariko kugira ngo wumve ngo umusirikare ngo bamukuye muri uyu mwanya bamuzamuye muri uyu nguyu, mu nzego izi ngizi zisa naho zitari inzego nka chef d'état major, biragoye. Mu yandi ma department biragoye, amatangazo ntabwo dukunze kuyabona. Sinzi ubwo iyo bakuzamuye n'ubundi bahita kukwereka n'ahandi ugiye uje. Yes, niba ko byagiye binagaragara kuri Masunzu ndetse na reba Gasita, nk'amasunzu igihe bamuhaye iriya twazemereje militaire, bagiye babyandika nyine tu n'abafande Rugabisha kibaho n'igihe bawahawe promotion ibintu nk'ibi. Ariko reba nka ca gihe Gasita yari yoherejwe hari Buvira, byavuzwe gutyo gusa, nta tangazo ngewe nigeze mbona, ngira ngo nta n'iryasohotse, cyane ko yanageze n'intambara nyine byakunda. Irindi tangazo ryaje kuboneka ni ca gihe Masunzu bamukura iriya bamuhinduye. Ariko ko mu yindi myanya nyine itari nk'iriya ikomeye cyane, erega umuntu ushinzwe region militaire muri Congo, rejima yo muri Congo, aba ari umuntu ukomeye cyane. Uriya musirikare aba akomeye kandi aba ayoboye ikintu kinini, aba ayoboye igice kingana n'igihugu, gishobora kuba kingana n'igihugu cy'u Rwanda cyangwa u Burundi. Urumva umuntu rero aba akomeye cyane. Kuva ngaho Buvira ukagera mu Minembwe? Apana, uravuga mu Minembwe? Uzi Masunzu ahantu yari ayoboye? Njaga ndavugaga nk'ahantu ugana yari ayoboye Sud Kivu. Yari ayoboye Sud Kivu yonyine iraruta u Rwanda. Yari ayoboye Nord Kivu yonyine ubwayo iraruta u Rwanda. Yari ayoboye Kisangani, iyo ngiyo nayo iraruta u Rwanda kure. Yari ayoboye na Ituri, nayo iraruta u Rwanda. Nenye Ituri yonyine? Urumvaga ni nk'u Rwanda inshuro zitanu? Ni inshuro zitanu. Apana zitanu, zona arenga. Kisangani ubwayo ishobora kuba ikubye u Rwanda nk'inshuro imwe n'igice, ndatekereza. Naho iyi Nord buriya ni nini kurusha Sud, ni nini cyane, iraruta u Rwanda hafi inshuro imwe n'igice. Nabireba neza, wabireba, ariko icyo ndisiri ni uko biruta u Rwanda. Umuntu wabaye wari umuntu, urumva rero umuntu wayoboye aho hantu ni umuntu ukomeye cyane. Ayo matangazo yazacaho rero, nta tangazo ari official rigaragaza ko Fande Nyamushebwa bagiye kumwohereza i Buvira, ariko kuri ibyavuzwe muri Congo kuriya biba bihari, bagiye kumwohereza i Buvira koko. Ni iyihe mpamvu rero? Noneho ukibaza ni iyihe mpamvu igiye gutuma Fande Nyamushebwa bamwohereza i Buvira? Ndatekereza wenda mu buryo bubiri. Hari ushobora kubisesengura akabisanisha no kuba ari umugabo wakoreye muri Sud Kivu cyane, uhazi uhamenyereye, wahavukiye. Icyo ni ikintu cya kabiri. Akaba agiye guhangana n'abantu n'ubundi amaze imyaka ahangana nabo. Buriya Fande Nyamushebwa yigeze kurwana iyi ntambara itangira yo muri Nord ya M23, niwe watangiye arwana muri za Nord, aza kurujyana no muri za Ituri, ari naho yavuye ejo bundi bamujyana Kinshasa. N'izindi ntambara za mbere za M23 ya mbere Nyamushebwa yagiye arwana n'aba ngaba bene wabo, reka mvuge bene wabo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, iyo ari muri leta, ni ukuvuga ngo baraziranye. Icyo ni icya kabiri gishobora gutuma bamujyana hariya. Yego. Icya gatatu ni cya kintu nyine cyo guhanganisha abantu bavukana kugira ngo bamarane. Aje kurwana na bene wabo, urumva? Yego. Ikindi gikurikiyeho, Nyamushebwa yagiye agira kesi zo kumuziza icyo ari cyo, uko asa, ari nayo wenda nshingiraho njewe cyane. Ubundi ndashingira ku ngingo zibiri zifatika, izo zindi wenda zari analyze, ariko zibiri zifatika njewe ntekereza ebyiri. Kimwe, Nyamushebwa ni oda ya gisirikare, ni igisirikare niko kimeze, urumva? Yego. Bashobora kuhamutuma, tube focused tuganire cyane, bashobora kuhamutuma kubera nyine oda ya gisirikare, kubera ko bumva ko nyine agomba kuja. Icyo ni kimwe. Icya kabiri nije mbona ko ari cyo cya nyacyo, nuko Nyamushebwa yagiye agira kese muri Congo, bakaba bashaka kumwohereza hari Buvira ku bw'agatego kugira ngo abigwemo, cyangwa se bamugushe mu mutego uzamufungisha burundu, dore ko ejo bundi bari bamufunze ntiyagira kese zimufata, nta bimenyetso bari bafite, ngo azafasha twigwaneho ngo avugana n'abantu baho, ibintu nk'ibyo.
ngo abahe imbunda ngo n'amakuru n'ibindi. Noneho bashobora kuba bari kumwohereza hano i Buvira kubera ko i Buvira urabizi Masunzu yahavuye atamerewe neza nubwo atari ahari. Ico nari ngiye kukikubaza. Nari ngiye kubaza ni se kubera ko ari we bahisemo, uwitwa Masunzu yaraje arahakubita biranga, haza Agasita we ntiyanahakandagiye baramwamagana. Yarahakandagiye ahubwo hamara n'igihe baramwamagana, ariko ntiyahayoboye abantu bonyine baramwana. Kavuga ni ukubera ko ari noneho bahisemo. Yego, kubera ko ari umugabo wagiye agira kesi. Kandi no mu busanzwe jewe hari abasirikari bamwe bo muri Kongo nyine ntanavuze bakuru kuri we kandi b'abanyamurenge batajya bamwishimira batumvikana. Ikindi wenda iriya kese y'ubushize bari bamureze baramufunga Kinshasa ntiyigeze imufata. Yego, bakaba bazi uburyo umujyi wa Uvira umeze ugoye kuyobora cyane noneho ku muntu uvuga ururimi rw'ikinyarwanda Kanyamushega, umugabo uresha kuriya ungana kuriya, noneho bizwi ko ari umunyamurenge, noneho ufite n'utwo tuntu tw'uturego. Mbese ni imitego bagiye kumutega kubera ko barabizi neza ko ahantu Gasita yananiwe bamwirukanye ntabwo ari Munyamushega bari buze kwemera, kandi none banemerwa na leta. Yego, ni ukuvuga ngo kese ntoya gusa izabamo hariya mu mujyi wa Uvira bazahita bayishyira kuri Nyamushega bamufunge. Urumva? Ndakumva. Bashobora kumuziza twigwaneho. Ingabo za leta byonyine zishobora kugwa muri ambushe ya twigwaneho cyangwa FCM23 zapfa ku bwinshi bagahita bavuga ngo Nyamushega watanze amakuru. Cyo ni kimwe. Icya kabiri, bari abaturage bashobora kumwanga byonyine bakababona mwihera Odati kubita abaturage nibigira nabo barasa. Odi yavuye hejuru bayahavuye hakapfa umuntu uza umunyintu umwe hariya gusa umuturage umwe akaraswa muri uriya mujyi cyangwa batanu. Nyamushega azaba agize kesi kuko nta kantu gusa ni umutego azahutsa gutya gusa. Kimwe nuko n'abari abaturage ubwabo bomwicira, n'abaturage ubwabo bomwicira. Nico cico ngico gankirimo nzana gutun ingingo nyinshi zigize uwo mutego ashobora kugwamo. Abaturage ubwabo bashobora kumuteramo hariya bashaka kugira gute kumwifatira ngo bamwicire bamutwike bamurye nkuko bariye bakama inzobe. Yego, kandi umusirikare ungana kuriya ntabwo yakwemera ko abaturage bagira gute bamufata cyangwa byakunda yobanyuza mu rufaya rw'amasasu kwirwana n'undi wari we wese no kwirwanaho nanjye nayabanyuzamo. Urumva? Iyo ngiyo ni kesi. Umusirikare ngo yatanze oda y'abaturage bari kurasa, ibo leta gantireba agaciro k'umusirikare ni umunyamurenge nta gaciro afite muri leta, kandi yirwanaga tibareba un colonel muri Kongo ngo abaturage ko baramutera iwiwe ngo barashaka kumurya cyangwa kumwica ngo bamufunge. Ibaza umuturage ngo yafunze colonel Monshe, quartier yose y'abaturage umuntu yoyirasa akayimara. Urumva? Na oda yo ndaturuka hejuru ku rwego rw'igihugu murasa abo baturage mubamena mubavuna amaguru. Perezida wa Kenya ejo bundi mu myigaragambyo yabivuze cyane, yarababwiye ati mubarasa amaguru ibindi nzabize timurase mu rwico, timurase mu rwico mubarasa amaguru, mubarasa amaguru. Barangi babarashe umunsi umwe nako yatanze oda ntibigeze babarasa, ngira ngo barashe kabangahe. Imyigaragambyo bukeye bwaho ntiyongeye. Umuturage iyo yasaze rero nta kindi kiza kimukira. Museveni niwe uzubashobora. Wa Uganda niwe uzubanga uyu munsi hari mandamano. Mandamano nyine imyigaragambyo yarabaye. Mwambwe ngo muransanga mu muhanda. Imyigaragambyo yarabaye bushize ngo imare kuba Museveni aja kuri ntuza kuri televiziyo nyine atanga ikiganiro avuga ngo iwe nyine niri yari yabaye muri Kenya y'abageni zishaka komereza. Baravuga ati mu Bugande n'abateguza aravuga ati jewe imyigaragambyo nimwibesha mu simba sanga mu muhanda muri Uganda ngewe nzafata ko igihugu cyatewe. Ni ukuvuga ngo babyutse mu gitondo bakoze imyigaragambyo za Misiri. Bagiye mu muhanda basanga abasirikari nyine bazindutse mu myigaragambyo basanga za Misiri zabatanze mu mihanda n'ibifaru. Ibifaru birasa indege biri mu makaritiye ahantu hose, haba mu gahanda kinjira ku rugo, haba mu muhanda munini uri semi road, haba muri main road, yose iyo mihanda yose basangagamo ibifaru bishinyitse gute birimo ibisasu bimwe birasa indege. Nyine igihugu kiba cyatewe, ariko ubundi abaturage bigaragambye gute nyine imyigaragambyo bagiye bakora imyigaragambyo yemewe basabye yo mu mahoro
waraga iyo wayisabye baguha ariko abantu basaze barindira umutekano. imyigaragambyo iteza iri ya violence nta kindi kiza kikiza, leta nyine yifashisha nyine ibikoresho bya gisirikare ko nta kindi. Ibi ngibi byo kuvuga ngo kurasa intuza muza murasura mwotsi bakawucamo bagashaka kwangiza, aho kugira ngo bakundure etaje ya mbere iya kabiri iya gatatu basahure niba ko barakundura se nta bwenge bafite, banyuzemo ibigomba kubanyuramo gahunda zitambuka. Rero Nyamushebwa nta kindi, Nyamushebwa hariya ni agatego bagiye kumutega, si ubundi buhanga bamubonyemo bagasita batari bafite, abandi basirikare b'abakongomani badafite, nta kindi ni agatego, ni agatego hariya. Ndabizi ko atazumvikana n'ingabo z'abarundi, ndabizi ko Nyamushebwa atazumvikana n'ingabo z'abazarendo bari hariya, bo ubwabo nibo ba mbere batazamwumva, abaturage bo ubwabo ntibazamushaka. Igare Nyamushebwa igare twirwaneho, M23 igareho ingabo z'u Rwanda RDF, kuriyaga batangiye mu RDF. None reka tuzatubwira utugara tunatunga, none se Nyamushebwa agiye kuza ntitubivuze, bazamwanga kuko banze gasita kubera ko ari umunyamurenge, kubera ko twebwe tuzi akarengane kacu turengana abanyamurenge cyangwa se abatutsi bo muri Kongo. None se akagara nako Nyamushebwa hariya nibamwanga baratangira bavuge ngo ndore ngo u Rwanda ngo ibyo bukoze, uzabaza ibintu bidahuye. Bagwaye mu mutwe sinzi, bazaje kubacomeka ku ntuza baracomokotse, akagara bazagacomeke. Rero Fande Nyamushebwa ni ukwitonda, wenda ashobora kuba atazareba Kivu Media TV, ariko ndabizi abantu bo mu muryango wiwe barawureba. Dushobora kuba wenda nta nama za danje twomuha, ariko ndabizi neza ko ibi ngibi ndimo kuvuga izi mpungenge Fande Nyamushebwa niba ari buze hariya ashobora kuba yumva iki kiganiro cyangwa atazakurikirana Kivu Media TV, umuryango we ushobora kuba, ndabizi ko abanyamuryango baza bumva Kivu Media TV, kandi biragoye ko ntofata link ngo bayimuhe kuko nta byadanje wenda kuri we turimo kuvuga atazi. Yego. Ariko nyine turimo ko informinga abantu kuko turabizi ko ibi ngibi bizaba, kabone nubwo nawe bo bimushikiriza, turabizi ko ikiganiro acumvise niba yumva Kivu Media TV fan, arabizi neza ko ibyo turimo kuvuga ari ukuri, nawe afite impungenge z'ibyo agiyemo naho agiye. Rero biramusaba kuzagira ubwenge. Ikindi ndabizi arabusanganywe n'umuwafande warwanye mu nkotanyi, Nyamushebwa yarwanye mu nkotanyi, yinjiye igisirikare muri za 91. Yego. Nta nama ya danje twomuha, ariko muri situwasiyo izi ngizi zisanzwe zirimo nyine n'urwango rw'abaturage natwe turazizi, ubwira icyo tubivugaho. Rero biramusaba ubwenge, kuzagira ubwenge bwinshi. Ikindi biramusaba kuzagira amakenga no gukaza umutekano wiwe. Yego. Cyane aho azaba atuye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibindi byo nta bindi twarenzaho. Igikwiye cyo nakagombye kuba numusaba sinokivugira kuri kamera, ariko ndabizi ko akizi, ngo yacumvise n'abandi niba atanumva leta cyane babyumvise, niba atanumva leta cyane, niba atanumva leta cyane, oya leta yarayumva kuko arayikorera, ariko gishaka kumukoresha ibyo adashaka nawe. ashobora kuba bishaka, nta musirikare ntazi akora icyo ashaka buri gihe. Icyo mvuga impamvu nayo mvuze gusa gutyo, nyine vuga ahubwo ngo azi yuko barimo kumujana ahantu hari lisi, kandi agomba kuhaja kuko n'undi ugomba kuhaja nawe arabizi ko ari muri lisi. Abantu bamushatse impamvu bakazibura zo gufunga. Ibyo ngibyo se mu gisirikare ibyo ngibyo ntibihabwa, ibyo ngibyo ni abasivile babigira. Aza bitekereza ariko gakuriye iyo azavuga ati kama mbaye kuko kwanga itegeko rya gisirikare nivyo bibi, nico cyaha kirenze kuruta uko yojaho azi ko bamwanze, kuko nahagera azidefana nk'umusirikare nta kundi. Kandi reba nk'ibi ngibi, uretse kuba yogira abana b'ama-escort wenda barenga 10 bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakamwubararaho, n'ama-escort y'abantu z'abakatanyana, urugo rwiwe baruteye bakabarembya bagatangira kurasana, ndabizi ko bomanika kuko ni bene waba barimo kurwana. Si umunyarwanda mushaka mugende mufate, harapfa ama-escort 1 2 3 4 5 ngo ni umunyarwanda nimuze mufate, ndetse nabo bakabafasha. Imagine kubona Fande Nyamushebwa hari Buvira za Katanyama zazi mu kurubana n'abasivili, ibaza icyo kintu ni ibindi ni catastrophe mugani w'abafaransa. Nta kundi, reka tunyeretse cyane tujye. Rero tumwifuriza ishya n'ihirwe, gusa nta hirwe ririmo, nta n'icyo tumwifuriza, gusa turifuza ko amagara yiwe ubuzima buhorana, kuko Nyamushebwa nta kibazo agirana na FCM 23 na twirwanaho, niko ntekereza. Uretse kuba akorera muri leta, nta kibazo ngire ngo
nta kese agirana nabo, gusa yojamo bakarwana ni kubw'akazi. ni akazi. Kubera ko wenda nubwo yogira ikindi icyifuzo cyiwe yoshaka gukora cyangwa se ubundi buzima yakwifuza kuba yabamo, wenda hari ibintu byinshi bimutera imbogamizi, kuko ni umugabo mukuru uzi gutekereza icyo yakora, iyo atagikoze aba ari imbogamizi nyine z'igisirikare. Reka dutegereze turebe ko bizagenda. turebe ko bizagenda, naza tuzabimenya, tuzabibabwira. Twambuke Yego, nta gutinda tuje i Bugande. Mm. Ese ni i Bugande? Reka tubizane hano mu Rwanda. Inkoroga ni i Bugande I nubwo Bugande ikomerezaga ariko aha ngaha. yarashifitinze, yambutse imipaka. Yego. Ni umwana w'umusama w'umukobwa mwiza, wabombowe n'umuhungu mwiza. Nabonye umusore gacana. Wabonye umusore? Nabonye n'umusore mwiza. Bose bari hano mu Rwanda. Umukobwa yazanywe ahungishijwe mu Rwanda ngo ataguma kubomborwa iriya, kumbi mu Rwanda umuhungu yaje mbere, nawe ahunze polisi ya Uganda kuko bari bamureze. Abana mu Rwanda kuva bagera mu Rwanda ukwezi kurashize hafi 2 ntibarabonana, no kuri telefone ntibaravugana, kubera ko umuryango w'umukobwa wafashe umukobwa uramucunga. Ariko hari akantu gato, kuko inkuru bivuze ko ako ntacukomeza. Twayirangije kubera ko iyi Bugande twayivuze cyane, nta bindi, kandi twari twababwiye ikiganiro gishize, wibuke ko abana baje mu Rwanda. Yego. Rero iyi nkuru iragoye kuvuga kubera ko bene wacu bagoye, ndabizi cyane, kandi mu by'ukuri ikintu cyabaye kigize inkuru. Urumva, kuko ni ikintu kidasanzwe. Yego. Ariko turabivuga muri ubu buryo, mu bintu bigaragara igihugu cy'u Rwanda ni igihugu gifite amategeko, kandi akora. Akora, kandi twese umuntu uri mu gihugu wese agomba kugenderaho akanayubaha. Iyo yaviolatinze ni uko nyine uba wabyishe, ariko nyuma y'amategeko kandi habaho kumvikana kw'imiryango. Ntibivuze yuko abanyamurenge mu kindi gihugu kitari u Rwanda umwana ashobora gushaka afite imyaka 18 na 17 baza bashaka. Iwacu gihugu na 17 niko umuco waho umeze. No mu Rwanda yewe byanahoze. Urumva cyane, kandi bakubaka. N'ababyeyi bacu ba kera turabizi ko niyo myaka bubakiraga, yewe bagashakwa n'abahungu n'abagabo, ubwo basokuru n'abantu bari muri generasiyo ya gatatu nyine mu kigero cy'abantu bangana na ba muzehe, nabo bashakaga n'ubundi n'abakuru bacu mu myaka 17 16 umuhungu bakamushakira. Ariko kubera ko amategeko yajega aza 21 mu Rwanda, ariko mu Rwanda ntekereza ko barimo biga kugira ngo barebe ko umwana wa 18 nawo 18 ubu ngubu aremewe nyine kuba yaja mu murenge. Nuko rero kuko umwana w'umukobwa w'imyaka 18 ababwije, yes, ndabyibuka umwana urengeje imyaka 18 mu Rwanda yemewe gukora ubukwe, ahubwo umuhungu ntagomba kurenza, ntagomba kuja munsi ya 21. Rero bariya abana mu by'ukuri nta shano ryari ryaguye i Bugande kuba umwana w'umukobwa yo womboka n'umuhungu yo wombora kuri ya myaka. Turihuta kugira ngo dusoze inkuru yacu. Yego. Ariko kandi umuryango w'umukobwa yego ntiwabishatse kubw'impamvu zabo. Binavuga ko uriya mwana w'umukobwa ashobora kuba yari afite undi muhungu mu diaspora bakundana koko, ariko bikavuga ko umukobwa atamwiyumvagamo cyangwa n'uwabo bamuhitiragamo. Yego, nibyo by'ibyo ngibyo gukundanaga n'ibintu iwe ntibakundanye. Ntabwo turi siri neza. Yego. Ariko reka tubivuge gutyo ko yari afite undi. Yahitiwemo n'ababyeyi. Ko tukongereho abana baze bose mu Rwanda, ngo bagere mu Rwanda. Abasama ntabwo bashatse gushingira abasita kubw'impamvu zabo z'umuryango. Swate koko bashobora kuba barafashe inkwano z'umuhungu wo hanze wa mbere. Yego. Bakanga guhemuka. Yego. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, bakanga gukosha umwana kubera ko katagejeje imyaka. Icyo ni icya kabiri, nacyo kirashoboka. Yego. Ikindi hashobora kuza n'ikindi cya gatatu. Hari ukuntu online umuntu ajya agenda yuzuza utuntu bakakubwira ngo urahitamo iki n'iki. Bareba ko muri ibyo ngibyo byose nta kintu wenda ushobora kudahitamo, bakaguha ngo others n'ibindi. Yego. Ukaba wakirika kuri others. Reka natwe dukirike kuri others nyuma y'ibyo byombi. Kuba umwana waba akiri muto atujuje imyaka. Icya kabiri, kuba barafashe inkwano z'abandi. Ibindi ni others.
noneho rero amakuru dufite noneho y'ubwino yanjye ni uko abasama ari mu nda y'isiga ntaramenyekana. ari mu nda y'isi none hateye ubwoba kuvuga uko induru iravuga hano hanze ni uko kugeza ubu ngubu umwana w'umukobwa abasama kweri bafite abadogiteri byagenze bite n'abakuriye ingofero abasama mugende mubatinye baragiye bafata umwana bamushyira mu nzu baramwigisha niba baramuzaniye umuganga baragenda baramuforumata kugeza ubu ngubu ikintu cyitwa ngo kubomboka ikintu cyitwa ngo wa mwana w'umuhungu w'umusita uriya mwana w'umukobwa iki kimurimo n'ingisi n'ijuru. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ubu nyine mu mategeko noneho mu Rwanda amakuru mfite ni uko umwana ubu nyine n'imyaka 18 atayigejeje. Yego mu nkuru mwatubwiye ubwo ngubwo reka ndeke kuja ngo mu byangombwa ngo niki nivyo nayo ngiye kujamo numve ko mu mategeko ubu nyine y'u Rwanda uriya mwana w'umukobwa ntagejeje n'imyaka 17. uriya mwana afite indangamuntu y'u Rwanda iki hari uwayibonye hari uwo yayeretse mu mafoto twagiye tureba hari umuntu werekanye irangamuntu akabi gasekwa nk'akeza turimo guseka kubera ko tuzi ko abasita batishimye wenda hariho n'abandi bantu batishimye kubera ko abana bari babomboranye kandi banaberanye bagiye kubana ariko nyine shwa y'umuryango nyine n'amahitamo y'umwana nyine niba yarahinduye ibitekerezo ntakundi ariko se ko duheruka turi gushima basama ngo hari ukuntu ari kuganira ayo makuru hariho ibiganiro noneho reka mbite nanabivuga naza mbica hejuru hariho ibiganiro hagati y'abasita n'abasama. Yego abasita barimo kuvugana na se wabo wuriya mwana w'umukobwa umufite aho ari hano none ahavuga none avuga n'uwo ari we. Ibyo byose ni muri Kigali. Ni muri Kigali hano hafi yacu cyane. Ngira ngo tunavuze ku ijwi rirerire twumva hano mu kiganiro. Yego noneho abasama baraguma bajijisha abasita ngo bari mu biganiro tugume tubiganireho kumba abasama bari kwigisha umwana w'umukobwa. Ibaze ko umwana w'umukobwa kugeza ubu ngubu amakuru mfite n'uriya mwana w'umusita ntamuzi umukobwa ntiyigeze amumenya kandi yari yamubomboye abasha hafi izo ngizo ni ibiki baramaranye n'icumweru habayeho guformata umuntu guhindura umuntu urumva habayeho kwigisha umuntu. Amakuru mfite rero ni uko umwana w'umukobwa ikibazo kuvuga ibintu rimwe na rimwe biza bigora by'abandi. Umwana w'umukobwa nta gahunda afite yo gushaka mu basita yararangiye. Icyo ni kimwe. Cya kabiri umwana w'umukobwa mu mategeko y'u Rwanda ntagejeje n'imyaka 18. Icya gatatu umwana w'umukobwa biriya byose byabaye i Buganda kugeza ubu ngubu ubu nyine abasita bibesha nuko ibyabaye byose i Buganda umwana w'umukobwa yabikoreshwaga ku ngufu kandi ku ngufu nari kode twumvisha ari ku ngufu ariko izo ngibyo ni ibi ngo yari ku ngufu kandi batarigeze bahura n'umwana w'umuhungu. Ariko izo ngibyo byihoreye ibintu by'amategeko ni ibindi bintu. Ibaza umunyamategeko uzi kubwira ngo ubwo uyu muntu yitabaga Imana ngo ko bivugwa yuko ngo yaguye muri iki cyumba ngo wari umaze iminota 5 ngo ukivuyemo umunyamategeko mu rukiko atarigeze akubona iyo minota 5 nawe yareba arihe baba yabibayerehe nyine. Rero ibintu by'abanyamategeko tubyirinde ni ukuvuga ngo uriya mwana w'umuhungu w'umusita yibeshe byonyine agatera ikirenge hariya ngo agiye kureba umwana w'umukobwa ni ukumubwira ati wa mwana we dushaka kugufungisha ugende ni ukuri imiryango turavukana abanyamurenge bose turavukana n'iki genda witurize. Rero byonyine dore aho gishingiye niba umwana w'umukobwa mu mategeko y'u Rwanda ubu nyine atujuje imyaka 18 filime yarizinze uwohirahira wese ni violence. Ikindi cya kabiri ntazi umwana w'umuhungu iwe kugeza ubu ngubu uriya mwana w'umukobwa ntiyigeze ananamumenya. Urumva ikintu cyabaye rero reka impande zose tuzubahe. Ari uruhande rwo ku mukobwa ni ubushake bw'umuryango pe ni ubushake bw'umuryango gusa icyari gikwiye cyari uko bagomba gushigikira abana bakabana ariko
hariho ubushake bw'umuryango bwirengagiza kuriya kubana kw'abana bari babomboranye, ni amahoro. Twoja kubatera ibuye kubera ko umwana si uwacu, kandi si twe tugena ahazaza h'umwana tutabyara, twebwe nka Kivu Media. Rero twebwe tubabwiye amakuru uko bimeze, mwirinde, abasita mwirinde, murekeraho. Diru yararangiye, yarizimye. byari bibe ngombwa wenda twari buvuge munaganira muzaganire nk'imiryango, mugire uburyo mu closing, kandi n'ivyo muzaklosinga kuko abasita ntimwari mwafashe. umwana wenyine yafashe uruhande ubu ngubu. Umwana yafashe urakoze cyane kumbwira ikintu, ijambo ryiza rigezweho. umwana yafashe uruhande, murekera. twari komeza tuvuge, ariko wa mwana yari kodi kiri ibindi byinshi nakavuze, detaye n'umuhungu wo hanze n'iki n'uburyo bimeze n'iki, ariko indangagaciro za Kivu Media TV umwana yagize gute, yafashe uruhande. nuko dusoze ikiganiro. Nshuti bakunzi bacu, rero ni musozo w'iki kiganiro, amakuru nakagaruka. ubu ngubu gahunda dufite niyo kuvuga ngo buri munsi tujya tubaha ikiganiro. Gusa reka nkubwira akantu kamwe, ndababaye kubera ko mbabajwe n'igikomere uriya mwana w'umuhungu afite pe, yari yarakunze uriya mwana w'umukobwa, ndabyumva cyane. Simvuga wenda ngo ndababaye n'icyo, abasama nabo bozumva ukundi, ariko ubu nyine nifatanyije n'uriya mwana w'umusita, kuko ndimo kumva gukunda umutima wakunze bro, ukabura uwo wakunze, azabirwara. Nshuti yanjye, ugende wihangane, turamukomeje, ndagukomeje kabisa. Nzagushaka, nzavugana na mukuru wawe, turaziranye, tuzasangire ikawa nyine tuganire. abamuzi abamuzi uko si uwiwe nyine agenda byakire, niba ari umwana usenga agenda byakire, uriya ntabwo ari umugore we. Nabitekereza muri ubwo buryo bw'uko atari umugore wiwe Imana yamugeneye, hariho undi wiwe, azabyumva neza. Ariko nabijana mu buryo bw'umubiri bizamugora, ariko niba ari umwana w'umunyamurenge uzi usenga, nabijana mu buryo bw'umwuka, si we mugore wanje Imana yangeneye, hari uwaje, kandi niwe azaba ari mwiza. Uwo Imana yamugeneye niwe uzaba ari mwiza, unanamushimishije, umubereye kurusha uriya. N'ibyo ngibyo niyo finale, niyo nama namuha. abamuzi bamuganirize, bizakunda. Umwana w'umunyamurenge aba ari twigwanyeho, kandi aje no mu ikanisa asenge cyane. Yego. Nshuti bacu, rero nayo bambwiye ngo gahunda tubafitiye ubu ngubu ni uko ibiganiro byinshi ku munsi. Turabizi ko mudukunda kandi muradushyigikira. Icyo dusaba noneho, isabura ku bantu ushize ko twabwiye ko ari bukurikirana ibiganiro by'abatumirwa bacu, ibyadukundiye kubera ko abatumirwa bacu bagize ibyago by'umubyeyi waguye i Nyamata, twihanganisha umuvandimwe Eveke w'Umuyumbe kubwo kubura mama wiwe. Yihangane cyane, niwe bari batabaye, yanashyinguye ngira ngo barashyinguye ejo hashize ku wa mbere. Niyo mpamvu, ariko ejo tuzakorana nabo. nibyo nayo mbabwiye. rero tugiye tuba ibiganiro kandi byinshi. icyo dusaba gusa ni uko mudutega amatwi, mukanabisangiza abandi. ku batarakora subscribe, mujye muzidukorera nyabuna, ntimukore kabiri, mukore rimwe. kuri subscribe rimwe k'umutuku gakandeho, niba ngombwa uyihe na mugenzi wawe kugira ngo mudushigikire. hanyuma rero ni musozo wacu. ibiganiro n'ibigarukana yababwiye ni buri munsi. njye ari inyuma ya kamera ni Gasinzira, imbere yanjye ndi kumwe n'umunyamakuru Saba Mahiro. ubwo Imana ibarinde. Turabakunda cyane. Yego.